Pa se Bog šta je zanimljiv. Vice! Šta se zanimljivo? Aj, jebate. Ja mileti gospodine. Ja mislim da ga je sad u kadu uvalik, samo bi bloket ostao u kadu. Nek se umije tu u kortu to. Ajme, psihijatrije, moj. Vidi ga za Vektru. Za Felgi. Vektru. Robi će ti sredi. Neka ti nacrta na haubi. Daš. Neka ti nacrta na haubi. Ma ne treba leđu raditi. Ha, gotovo ti je še za dan. E sad snimi svoje dijelo, svoju ruku u dijelu. Je. Šta si radio? Ovo je vicini ruku u dijelu sad. Jesi čuja? A? Sutra će se ja smija kad uđe baki sa štomaricom u sobu. A da kuđe? Ovo je čisti horor. Brave moja, ne bi svoga pasa ovdje stavio da živi. Jedno ovo što sad radio je dobro ovdje. Samo treba pitur. Evo ga, fotografa. Vice, Ovo će sve izaći na YouTube-u danas. Vice, evo kupi ga. Zelmasko, da? Ovo je važno da čuči sam način. Kao peta vrata, kao treća vrata, a ovo će ne... Ovo ne... Ima. 9.8 evo. 9.2.8. Koja je ovo godina? A ovo ti je 88, 9. Ja isto mislim.